Ang theme natin is God's Word, the source of hope. Very fitting siya, Ma'am Maisel, dahil alam mo naman, some people are losing hope, with the apprehensions of uncertainties, but the theme is God's Word, the source of hope. And so we're very happy that we joined the entire Philippines in the celebration of the National Bible Month. Yes po. In fact, Pastor, no, a long time ago, if we may have to atong i-recap ang pagsugod yun sa pagpatuman aning paghinumdom nung irin pagsaulog, no, paghatag og dakong importansya sa Biblia, National Bible Month sa Biblia, no, tungod sakto ba, Pastor, ang mission ani is himuon nato or to make the Bible known, no, nga mailhan gyud maila ang Biblia sa tanang pamilya, sa tanang katawhan o sa tibuok nasod, Pastor Roel. Yes, ma'am. Napakahalaga, and we're very happy that this is anchored on presidential proclamations of our 4 presidents, including President Duterte, who made January. We start the year with the National Bible Month celebration. Opo. Yes, Pastor. Unsa, Pastor Roland, kaimportante sa matag pamilya nga magdahisgot or magatuon or masilsil ba? Labi na sa mga kabataan, ginikanan, sa kaimportante sa pulong sa Ginoo nga diha naa sa Biblia, Pastor? Importante kaayo, sir, kaingon si Jesus, man does not live on bread alone, yes, sir, but by the words of God. And even our government, you remember when the president or the mayor would take his oath, ang usa kang mot niya nakabutang gyud sa Bible. Correct. This is so important. This is God's love letter for the people. Okay. Pastor Roel, ang atong nasod karon nag-atubang og daghan nga mga challenges, ekonomiya, gani karong adlaw, Pastor, nag-increase na pod ang presyo sa mga palaliton, yes, and duna po'y mga incidents of family violence. Pastor Roel, what does the Bible say about kini nga mga panghitabo, Pastor, nga aron maghatag nato og kanang i-push pa gyud ta nga mobalik gyud ta diha sa Biblia, Pastor Roel? Oo nga po, there's so much challenges. Kaya nga po, the Word of God, ang ganda ng tema natin, even po talaga naka-anchor siya sa Lamentations 3. Ang ganda nga po, sabi dyan, yet hope returns when I remember this one thing, the Lord's unfailing love and mercy continues. They are new every morning. So, the Word of God is calling the people back to Him. We find hope, salvation, forgiveness, healing and restoration in God alone. And so we seek God and the Word of God, myself. And siguro, lastly, Pastor Roel, unsay imuhang message of encouragement sa atong mga tigpaminaw nganong importante nga matag individual sama sa imong giingon, matag pamilya, ang atong syudad, atong nasod, atog yung hatagan og importansya ang Biblia, ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mga higala, our Devoeños, people listening, however you may feel today, I'm sure as we start the year, we're not only excited, but there would be some apprehensions. Pagduha-duha, we bring the message, the theme for the the Bible Month this year, that there's hope in God. The Bible is a source of hope. So draw near to God. We encourage you to come to God. There's hope and healing in God and in the Word of God. Daghang salamat sa tanan. Ayan. Salamat, Pastor. Pastor Roland.